say now. Emmanuel. Oh, say now. Emmanuel. Oh, say now. Mijn naam is Laurentje. Zoals Ginny mij voorgesteld heeft. Ja, ik share werken met mijn zuster Beverly. Allemaal kent van haar, maar niemand kent van mij niet. So, als ik allemaal kan vragen, niemand kent van mij, dan ken ik mijn broer en mijn zuster. Maar niet van mij niet. Maar ik zie namens hulle al twee ook. En zowel als soos het gesê het, ik doe het ook omdat het mijn ouders ancestral deel van hulle ancestral land is. Ja, dat het er nou al lang tijd gekomen was baie jare. Want ik wil graag my hart lê vir kinders, especially vir kinders wat minder bevoorreg is. So dit was altyd my hartsbegeerte om hierdie te kan doen en vandag kan ek die Here sê dankie dat ek die sterk span agter my het om het moontlik te kan maak. Thank you guys. Ja, so wat ek vandag doen, ik maak 40 morgen. 40. Ik heb niet iets anders of iets beter aan gedacht om het dit te share met jullie niet. Jullie is uitgekies om mijn gasten te wees. En it feels so good to serve you. Oh, jullie. It feels so good om dit te kan wees en wauw, dat kan jullie gepakt het. Jammer voor die tijd dat het zo veel laat is. Dankie Ginny, dankie dat je, ik weet ik kan hem weer bedanken, maar nou klaar doen. Ja, sorry, dankie dat je afgeslaan hebt op mijn verzoek en dat onmiddellijk iets gedaan. Dankie meneer, ik heb gisteren gehoord wat u gedaan hebt. Ja, so ek met dit gaan ek nou my geleentheid spelen om allemaal voor te stellen op in julle. En dan wil ek julle moet weet wat die persoon vir my beteken het. Dit is Beverly Standaard. Sy is my pastoor se vrou. Ons kom nou baie jare saam. En sy is van die kou en dan sy na is haar ma, né? Sy is die oorspronklik van die kou, so sy gaan ons binnekort, dan gaan sy terug huis toe. So Beverly is nou huisvriend, sy was my ma se dogter ook. Soms is my plek oorgevat by my ma, so ja, sy Beverly is 'n suster vir ons. En dan is dit Auntie Marie, almal ken vir haar seker. Auntie Marie is my ma se beste vriendin. Auntie Marie is nie weer 'n vriendin, maar ook my ma se suster. En dis hoekom Auntie Marie is my gogga. So ek en sy noem mekaar gogga. Kinders, dit is wanneer jy nou verhouding bou met iemand van kleins af hele ouderdom. Dit is hoe ek met Auntie Marie aangekom het. En Auntie Marie was altyd vir my ons suster ma. Ja, sy het ook geleerd, sy maak die lekkerste slaaie en alles, so ek het al daar geleerd. En trifle, ek maak het die, sy doen het vir my. En dan het my ma se baby sister julle, Auntie Cookie, Pet Cash roep ek haar. Maar allemaal ken haar as Patricia of Auntie Cookie. Sy is die laaste wat oor is van my ma se kant aan familie af. So, sy is my ma se baby sistertjie. Sy is my auntie, so sy is nou al wat ek nou het. As ek nou voel ek is bewoe of ek is benauwd, dan kan ek vir haar op haar staat maak en haar. Sy is nou nie weer so vlug as en dan is dit Carol, sy is ook my friend. Her birthday was on the 8th. So she's my sister. We met many moons ago. She knows the place she has in my heart. As soon as I can say, it's a phone call away and then they are there. So that is Carol. She's also into NPOs. She's also doing community work. She's also a person that she's an activist also in a lot of things. Yeah. So and then I have Maria. Maria is, ek dink seker baie julle ken haar. Maria is my colleague, ons werk saam.
En sy is my, wat geskel hier. Ja, dit is ja my links reg en ja, ek wou net bly by diet gaan. Maar die diet kom nie van ons al twee. Maar ja, Maria is soms die ene wat as ek 'n bietjie heavy voel van die huis af en ek gaan werk toe, dan kry ek my koppie tee by haar en van daar af moet ek my storie nog vertel van ek my trane afvee en die dag moet aangaan. En as sy terugkom dan sê sy ek smile. So dat is Maria. En dan het ek my suster, my kerksuster Landy. Landy, ons is ook vanaf jeug, né? En Landy se paar, alles gaan amper by die 50s. Ek is dit daar nie. Alles baie voor. Alles voor, maar anyway, okay, geen revealing. Maar Landy is also, she's also my prayer warrior. Sy sal my lei en sy maak my, ek is actually nou weer 'n Sotho getroud. My man is daar, so hy is 'n Sotho. So Landy maak vir my toe wys. Landy sal sê, jy is 'n mapoti, ek kan nie. So sy is die ene wat my maat, maak nou reg en moenie so doen nie. Ja, so Landy is altyd daar. And also soos ek sê, as ek nou in 'n workness, I can call, and that is what I call friends. And then I have my two daughters. The lady with the nice bald head, she's Landy's daughter, but ek het haar aangeneem. And that is my daughter, Gabby. And this is my son, TJ. And this is Amuhelang. And that is my other son. That is Beverly's grandchild. Okay? And can you please stand up, Beverly? En dan die is nou die man. My king, this is how it's said for the man who changed my surname. My mooi fan, my pa het baie mooi fan gehad. Yeah, because almal het dit moeilik gevind om my pa se fan te sê. This man came and he changed it. Yeah, so nonetheless, thank you, baby. Thank you for always being there. Yeah, it wasn't for your help and everything, I don't know. But yeah, God knew. He sent you my way. Ons is nou 20 years saam. Ons is 14 jaar getroud. 6 jaar het hy my geraak lei my. Oh, 6 jaar. But anyway, ons is hier so. En some of my family members is hier so julle. Ek kan nie vir Janine uitlos, ek kan nie vir Jimmy uitlos, en ek kan ook nie vir Milka uitlos nie. Guys, dankie. Ek kan vir julle sê dankie. Ek kan het dankie sê. Ja. En dan laatstens, die belangrikste mense is julle. Dankie. Dankie dat julle my dag maak. Dankie dat julle saam met ons kan spandeer. Altyd 'n klein ietsie wat ons graag vir julle wil gee. So ons vra net dat julle sal sit. Ons gaan seker, I don't know if you guys will interact or what, but in just 2 minutes then we'll be here. Everything is in the car. So allow us net om het uit te haal. En dan moet je ek wil net veel papa en ons dink jy weet al baie. Ja. Thank you.